Pendaftaran santri baru Dayah Insan Qur'ani Nurus Salam. Jenjang pendidikan Dayah Insan Qur'ani Nurus Salam, Madrasah Sanawiyah Insan Qur'ani Nurus Salam, Madrasah Aliyah Insan Qur'ani Nurus Salam, dan pendidikan Dayah Insan Qur'ani Nurus Salam. Kurikulum Dayah Insan Qur'ani Nurus Salam, kurikulum nasional, kurikulum Dayah, dan kurikulum Tahfizul Quran. Lembaga pengembangan potensi Dayah Insan Qur'ani Nurus Salam, Tilawatil Quran, Tahfizul Quran, Fahmil Quran, Syarhil Quran, Khatil Quran, dan Tafsirul Quran. Daftarkan segera putra-putri Anda di Dayah Insan Qur'ani Nurus Salam.